Jutro što je uslijedilo nakon kobnog prečišćavanja računa s Dunječkom i Puljherijom Aleksandrovnom otrijeznilo se donekle Petra Petrovića. Koliko mu god bilo teško, morao je ono što mu se još sinoć činilo, tako reći, fantastičnim događajem, koji se doduše zbio, ali se još doimao nekako nemogućim, prihvatiti malo pomalo kao nešto stvarno i nepovratno. Ljuta guja pozlijeđene taštine pila mu je krv cijele noći. Čim je ustao iz postelje, Petar Petrović pogledao se u zrcalo. Pribojavao se da mu se obnoć nije razlila žuč. Ipak, što se toga tiče, bilo je zasad sve u najboljem redu. A kad je pogledao svoj otmjeni, bijeli i u posljednje vrijeme ponešto ugojeni lik, načas se čak i utješio, čvrsto uvjeren da će naći sebi ženu negdje drugdje, možda još i čestitiju, ali se umah trgne i odlučno otpljune, zbog čega se njegov mladi prijatelj i sobni drug Andrej Semjonović Lebeznjatnikov nijemo, ali sarkastično osmijehne. Petar Petrović zapazi taj osmijeh i odmah ga u sebi stavi na račun svog mladog prijatelja. Mnogo mu je toga u posljednje vrijeme već stigao staviti na račun. Njegov se gnjev udvostručio kad se najednom sjeti da nije trebalo da sinoć govori Andreju Semjonoviću o jučerašnjim događajima. Bila je to njegova druga jučerašnja pogreška, a počinio je u žestini, od pretjerane neubozdanosti u ljutnji. Zatim su u toku cijelog tog prijepodnevna, kao za pakost, zaredale same neugodnosti. Čak ga je na Vrhovnom sudu dočekao nekakav neuspjeh. U parnici koju on je vodio, a osobito ga je ozlojedio vlasnik stana što ga je bio unajmio radi skorašnje ženidbe i preuređivao o svom trošku. Taj gazda, neki obrtnik, Njemac, koji se nedavno obogatio, nije nikako htio da se raskine netom sklopljeni ugovor i tražio je punu odštetu predviđenu ugovorom, premda mu je Petar Petrović vraća stan gotovo posve obnovljen. Isto tako u prodavaonici pokućstva nipošto nisu htjeli vratiti ni jednog jedinog rublja od kapare za pokućstvo što ga je bio kupio, iako ga još nije bio prevezao u stan. Pa neću se valjda samo radi namještaja ženiti, škrgutao je Petar Petrović zubima, a u isti se čas još jednom probudi u njemu mahnita nada. Zar je zbilja sve propalo i otišlo u nepovrat? Zar zbilja ne bih mogao još jednom pokušati? Pomisao na Dunječku još ga je jednom sablažnjavalo i dirnulo u srce. Teško je podnio taj trenutak i naravno da je samo mogao odmah pukom željom ukinuti Raskolnikova sa života. Petar Petrović bi smjesta izustio tu želju. Pogreška je bila i u tome što im uopće nisam davao novca. Mislio je vraćajući se u žalostan u Lebeznjatnikov sobičak. Što više, nisam imao ni pravog računa. Kanio sam ih još malo ostaviti u neimaštini, da ih natjeram da gledaju u mene kao u providnost. A kamo to? Gle, fuj, ama da sam bar za sve ovo vrijeme izdao za njih, recimo 1.500 rubalja za opremu, pa za darove, za koje kakve kutijice, nesesere, karneole, tkanine i za sve one drangulije kod Knopa i engleskog magazina, sad bi mi položaj bio bolji i čvršći. Ne bi mi tako lako otkazali ljubav. To je takav svijet da bi svatko i svakako držali da su mi dužni u slučaju otkaza vratiti i darove i novce, a vraćali bi im i bilo malo teško i žao, pa ni savjest im ne bi dala mira. Kako da sad ovako naprečac otjeraju čovjeka koji je dosad bio tako široke ruke i delikatan? Prebacio sam se. I Petar Petrović još jednom zaškrguće zubima i reče sam sebi da je budala. U sebi dakako. Došavši do tog zaključka, vratio se kući još jedanput, ljući i razdražljiviji nego što je bio otišao. Pripreme za daću u sobi Katarine Ivanovne privukoše su donekle njegovu pozornost.
Još je jučer bio ponešto čuo o toj dači. Čak se prisjetio da su i njega kanda pozvali, ali je imao svojih osobnih briga, pa se nije mogao osvrtati na to. Požuri se da se raspita malo kod gospođe Libevzelj, koja se na izbivanje Katarine Ivanovne, što je otišla na groblje, bila preuzela brigu oko prostiranja stola, pa dozna da će dača biti svečana, da su pozvani gotovo svi stanari, od kojih neke pokojnik nije ni poznavao, da je pozvan čak i Andrej Semjonović Lebezjatnikov, usprkos njegovoj nedavnoj svađi s Katarinom Ivanovnom, pa napokon i sam Petar Petrović. Ne samo što je pozvan, nego ga i vrlo nestrpljivo očekuju, jer je, tako reći, najugledniji gost od svih stanara. I sama Amalija Ivanovna vrlo je svečano pozvana usprkos svim todadašnjim razmjericama, te sad mal ne uživala u tome da u svemu vodi brigu i zamjenjuje domaćicu, a uz to je bila sva nagizdana, u crnilu, ali i sve u njoj je bilo novo novcato, ispod čekića, od svile, i dičila se time. Sve ove činjenice i podaci naveli su Petra Petrovića na jedan misao, pa onda pomalo zamišljen u svoju sobu, to jest u sobu Andreja Semjonovića Lebezjatnikova. Posrijed je bilo to što je uzgred doznao da je među pozvanima i Raskolnikov. Andrej Semjonović prosjedio je, tko zna zašto, cijelo to prijepodne kod kuće. Između toga gospodina i Petra Petrovića razvili su se bili neki čudni, ali djelomice i prirodni odnosi. Petar Petrović prezirao je i mrzio tog gospodina preko svake mjere. Gotovo od istog onog dana kad se bio nastanio kod njega, ali ga se u isto vrijeme pomalo i pribojavao. Kad je došao u Petrograd, nije odsjeo kod njega samo iz puke pretjerane štedljivosti, iako je to bilo gotovo glavni razlog, nego i zbog nečeg drugog. Još je u provinciji bio čuo o Andreju Semjonoviću, svom bivšem štićeniku, da je jedan od najistaknutijih mladih naprednjaka i što više da navodno igra važnu ulogu u nekim zanimljivim i famoznim društvima. To je prenerazilo Petra Petrovića, jer upravo ta moćna, sveznajuća društva koja sve preziru i sve raskrinkavaju, bila su utjerala Petru Petroviću u kosti nekakav poseban strah, koji uostalom bio posve neodređen. Dakako da on sam nije mogao, pogotovo u provinciji ni o čemu sličnom, stvoriti sebi makar i približno točan pojam. Čuo je, kao i svi, da postoje napose u Petrogradu nekakvi naprednjaci, nihilisti, raskrinkavači i tako dalje, ali je kao i mnogi drugi preuveličavo i izvrstao smisao i značenje tih naziva, tako da su uglavnom postojali besmisleni. Najviše se već nekoliko godina bojao raskrinkavanja i to je bio glavni razlog njegovog neprestanoj, pretjeranoj uznemirenosti. Pogotovo kad je sanjario o premještanju svoje djelatnosti u Petrograd. Što se toga tiče, bilo je, kako se ono kaže, zastrašen, kao što su gdjekad zastrašena mala djeca. Prije nekoliko godina, dok je još bio na pragu svoje karijere, bio u provinciji svjedok dvaju slučajeva u kojima bijahu nemilosrdno raskrinkane prilično ugledne osobe u guberniji. Osobe na koje se do tada bilo oslanjao i koje su ga štitile u društvu. Jedan se slučaj završio nekako posebno skandalozno za raskrinkanu osobu, a drugi umalo što nije završio u većim neprilikama. Eto, zato je Petar Petrović bio nakanio, čim dođe u Petrograd, izvidjeti što je posrijedi. Pa ako treba i preduhitriti bruku i dodvorice našem mladom naraštaju. U tom pogledu uzdao se u Andreja Semjonovića. Pa kad je, na primjer, posjetio Raskolnikova, već se bio naučio koliko toliko kititi po nekim tuđim frazama. Dakako da je ubrzo uvidio da je Andrej Semjonović neobično beznačajan i priprost čovo, ali to nipošto nije razuvjerilo ni ohrabrilo Petra Petrovića. Pa upravo da se uvjerio da su svi ostali naprednjaci isto takvi šmokljani, ni onda se ne bih posve umirio. Njega zapravo nisu ni najmanje zanimali svi ti nauci, misli, sustavi kojim je Andrej Semjonović umah
bio navalio na njega. On imao svoj posebni cilj. Želio samo što prije odmah dokučiti što se tu zbiva i kako. Imaju li ti ljudi kakve moći ili nemaju? Ima li se tu on osobno čega bojati ili nema? Ako se recimo upusti u to i to, hoće li ga raskrinkati ili neće? A ako ga raskrinkaju, zbog čega će to učiniti? I što zapravo sad raskrinkavaju? I ne samo to, nego i ne bi li im se mogao kako dodvoriti, pa i nadmudriti ih, ako su zaista moćni. Treba li to uraditi ili ne treba? Ne bi li mu, na primjer, baš oni mogli pripomoći u njegovoj karijeri? Ukratko, pred njim je bilo na stotine pitanja. Taj Andrej Semjonović negdje služio, a bijaše neishranjen i skrofulozan čovjek, niska rasta, nevjerojatno plav, sa zarescima u obliku kotleta, na kojima je bio neobično ponosan. Uz to su ga vječito boljele oči, bio je prilično meka srca, ali je govorio vrlo samouvjereno, a koji put čak i izvanredno uznosito, što je, s obzirom na njegovu sitnu pojavu, bilo gotovo svagda smiješno. Amalija Ivanovna ubrajala ga je inače među uglednije stanare, jer se nije opijao i uredno je plaćao stanarinu. Uza sve te vrline, Andrej Semjonović bio je zaista priglup, a progresu i našem mladom naraštaju bio se prikrpio iz nekakve strasti. Bijaše to jedan iz one nebrojne i šarene legije tikvana, mlitavih žgoljavaca i neodlučnih uobraženjaka, koji u tili čas pristanu bezuvjetno uz trenutno najpomodniju ideju, kako bi odmah vulgarizirali, kako bi učas napravili karikaturu od svega čemu sami gdje ga najodanije služe. Doduše, i Lebezjatnikov je, premda je bio dobre naravi, isto tako sve slabije podnosio svog sobnog druga i bivšeg skrbnika Petra Petrovića. Kod obojice se ta nesnošljivost pojavila nekako sama od sebe. Koliko god bio priprost, Andrej Semjonović ipak je malo pomalo uviđao da ga je Petar Petrović zavarao u dubini duše i da ga prezire i da nipošto nije onakav kakav se predstavlja. Pokušao mu je bio izložiti Fojerov sistev i Darwinovu teoriju, ali se Petar Petrović, osobito u posljednje vrijeme, držao isuviše sarkastično dok ga je slušao, a u najnovije vrijeme počeo ga je čak i grditi. Radilo se o tome da je Lužin instinktivno počeo naslučivati da Lebezjatnikov nije samo vulgaran i priglup čovjek, nego možda je lažljivac i da nema nekih važnih veza, čak ni u svom društvu, već da je samo ponešto čuo iz treće ruke. Što više, ni svoj propagandni posao možda ne zna kako treba, jer svako previše zaplače u tumačenja, a gdje bi tek mogao biti neki raskrinkavač. Spomenimo usput da je Petar Petrović u tih 10 dana rado slušao, pogotovo u početku, čak i neobično čudne pohvale Andreja Semjonovića na svoj račun, to jest nije se bunio, na primjer, nego je šutio kad mu je Andrej Semjonović pripisivao spremnost da pripomogne budućem brzinom u osnivanju nove komune, tamo negdje u Mešćanskoj ulici. Ili, na primjer, kako neće braniti Dunječki da već u prvom mjesecu braka nađe sebi ljubavnika, ako joj se prohtje. Ili kako neće krstiti svoju buduću djecu. I tako dalje, i tome slično. Petar Petrović nije se po svom običaju bunio kad bi mu tko pripisivao takve osobine. Dopuštao je da bude čak i tako hvaljen. Toliko mu je svaka pohvala godila. Petar Petrović je tog jutra iz nekih razloga bio unovčio nekoliko predpostotnih obveznica, pa je i sad slijedio za stolom i prebrojavao i slagao svežnjeve novčanica po serijama. Andrej Semjonović, koji gotovo nikad nije imao novaca, hodao je po sobi i gradio se za sve te svježnje gleda ravnodušno, pa čak i s visoka. Međutim, Petar Petrović ne bi, na primjer, ni za što na svijetu povjerovao da Andrej Semjonović može zaista ravnodušno gledati na tolike pare.
a Andrej Semjonović je opet gorko pomišljao kako je Petar Petrović možda i zaista kadar da o njemu tako misli, pa se valjda čak i obradovao prilici što može poškakiljati i podbosti svog mladog prijatelja novčanicama izloženim na stolu, podsjećajući ga na njegovu beznačajnost i na razliku koja tobože postoji među njima dvojicom. Činilo mu se da je Lužin ovaj put upravo nevjerojatno razdražljiv i nepažljiv, iako mu je on, Andrej Semjonović, baš počeo izlagati svoju omiljenu temu o osnivanju nove, zasebne komune. Kratki odgovori i napomene što mu ih je Petar Petrović dobacivao na mahove, dok nije zveckao kuglicama na računalu, bijahu prožeti sasvim očitim i navlaš neuljudnim podrugivanjem. Međutim, čovjekoljubiv Andrej Semjonović pripisivao je neraspoloženje Petra Petrovića jučerašnjem raskidu s Dunjačkom i gorio od želje da što prije skrene razgovor na tu temu. Imao je s time u vezi da mu kaže štošta progresivno i propagandističko, što bi moglo utješiti njegova poštovana prijatelja i neosporno biti od koristi za njegov daljnji razvoj. Kakva se to sad dača sprema kod one udovice? Zapita na jednom Petar Petrović, prekidajući Andreja Semjonovića na najzanimljivijem mjestu. Pa kako da znate, jučer sam razgovarao s vama o toj temi i izložio vam svoju misao o svim tim ceremonijama. A čemu sam da ja i vas pozvala? Jučer ste čak i razgovarali s njom. Nikako se nisam nadao da će ta glupa sirota spiskati na daću sve novce koje je dobila od one druge budale, Raskolnikov. Čak sam se i začudio malo prije dok sam onuda prolazio što je sve spremila, čak i vina. Pozvano je nekoliko ljudi. Vrag bi ga znao što će to biti, nastavi Petar Petrović, raspitujući se i navraćajući razgovoru na tu temu, kao da ima neki svoj cilj. Šta? Kažete da su i mene pozvali? Na jednom doda dižući glavu. A kada? Ne sjećam se. Uostalom neću ići. Što ću tamo? Jučer sam razgovarao s njom samo onako, u prolazu, o mogućnosti da dobije kao siromašna činovnička udovica jednokratnu potporu u visini njegove jednogodišnje plaće. Da me možda nije radi toga pozvala. He, nija neka ni mići, reče Lebezjatnikov. Taman posla. Po svojim ste rukama izdevetali. Razumijemo da je vama nezgodno. Tko je izdevetao? Koga? O jednom se usplahiri pa čak i pocrveni Lebezjatnikov. Pa vi, Katarinu Ivanovnu, prije jedno mjesec dana valjda. Tako sam čuo jučer. To su ta vaša uvjerenja. Pa i u ženskom pitanju ste se zakazali. I Petar Petrović nekako utješen počeo opet zveckati računalo. Sve su to gluposti i klevete. Planer Lebezjatnikov koji je neprestano strepio da se ta zgoda ne spomene. I uopće nije bio tako. Bilo je sasvim drugačije. Nisu vam točno rekli. To su puke glasine. I ja sam se samo branio. Ona je prva nasrnula na mene onim svojim čaporcima. Sve mi je zaliske iščupala. Svaki čovjek valjda ima pravo da brani svoju ličnost. Osim toga, nikad nikomu neću dopustiti da me zlostavlja. Iz principa. Pa to bi već, tako reći, bio despotizam. I što je trebalo da uradim? Da mirno stojim pred njom, a samo sam je odgurnuo. He, nastavi se Lužin pakosno posmijavati. To vi mene peckate. Zato što se sami neraspoloženi i ljuti. To je obična glupost i nema baš nikakve veze sa ženskim pitanjem. Vi to niste dobro razumjeli. Ja sam čak mislio, kad je već prihvaćeno, da je žena ravnopravna s muškarcem u svemu, pa i u snazi. I to već tvrde. Da bi valjda i u to morala vladati ravnopravnost. Poslije sam naravno zaključio da se u biti uopće ne smije to pitanje postaviti, zato što ni tučnjava ne smije biti. Zato što je nezamislivo da u budućem društvu dolazi do tučnjave i da je naravno besmisleno tražiti ravnopravnosti u tučnjavi. Nisam ja opet toliko glup, iako tučnjava inače još ima, naime, poslije će ih više neće biti, a za sad ih još ima. Fuj. K vragu, uz vas čovjek mora izgubiti nit. Neću ići na daću, ali
Ne zbog te neugodnosti, nego jednostavno neću da im idem iz principa. Da ne sudjelujem u tom odvratnom običaju da se daje parastos. Eto zbog čega. Uostalom, mogao bih baš otići. Tek toliko da se malo nasmijem. Ali šteta što neće biti popova. Onda bih svakako otišao. To jest, sjeli biste za tuđu trpezu isti mah je popljuvali. Kao i one koji su vas pozvali. Je li tako? Nipošto ih ne bih popljuvao, nego bih samo protestirao. A to je vrijedan cilj. Tako mogu posredno pomoći napretku i propagandiranju napretka. Svaki je čovjek dužan pomagati i propagirati napredak. A što to činite odlučnije, to je možda i bolje. Mogu tako posijati neku ideju, zrno, i iz tog će krzna niknuti činjenica. Čim bi ih uvrijedio, ispravi se uvrijedili, a poslije bi i sami uvidjeli da sam im od koristi. Eto, kod nas su zamjerali Terebovoj, ono što je sad u komuni, što je onda, kad je ostavila svoju obitelj i podala se, napisala majci i ocu da ne želi živjeti u predrasudama, pa da stupa u slobodni brak, zamjerali su joj kako je tobože postupila suviše grubo s roditeljima, kako ih je trebala poštedjeti i napisati to nekako blaže. A po mom mišljenju, to je obična glupost i ne treba tu ništa oblažavati, nego da pače treba odmah protestirati. Eno, Varencova je 7 godina proživjela u braku, pa je ostavila 2 djece i lijepo odrezala mužu u pismu. Spoznala sam da s vama ne mogu biti sretna. Nikad vam neću oprostiti što ste me obmanjivali, što ste zatajali od mene da postoji drugačije uređeno društvo zasnovano na komunama. Sve sam to tek nedavno doznala od jednog velikodušnog čovjeka kojeg sam predala u ruke i s kojim zajednički osnivam komunu. Govorim vam ovako otvoreno, zato što držim da bi bilo nečasno da vas obmanjujem. Radite što znate. Nemojte se dati da ću vam se vratiti. Isuviše ste zakasnili. Želim vam da budete sretni. Eto kako se pišu takva pisma. Ta Terebijova, je li to ona o kojoj ste onda rekli da je već u 3. slobodnom braku? Tek je u 2. ako ćemo pravo. Pa sve da je u 4. pa i u 15. sve su to gluposti. Ako sam ikad žalio što su mi otac i majka umrli, onda je to upravo sad. Više puta sam čak i sanjario o tome kako bih opatrnuo protestom, kako bi ih još bili živi. Navlaš bih tako učinio. Šta je tu uopće znači biti svoj čovjek? Pih. Pokazao bih ja njima. Ala bi se zaprepastili. Zbilja je šteta što nikog više nema. Da ga zaprepastite? He. Pa dobro, neka bude kako vi kažete. Presječe ga Petar Petrović u riječi. Nego, recite vi meni, molim vas, poznajete li kćerku pokojnikovu, onu Žgoljavicu? Je li zbilja istina što o njoj pričaju? Pa šta onda? Po mom mišljenju, odnosno po mom osobnom uvjerenju, to je najnormalniji položaj žene. A zašto i ne bi bio? U današnjem društvu, dakako da to nije potpuno normalan položaj, zato što je prisilan, ali će u budućem društvu biti posve normalan jer će biti slobodno izabran. Pa i sada imala pravo da to učini. Zlopatila se. A to je bio njen fond, kapital, da tako kažem, kojim je mogla raspolagati kako je htjela. Dakako da u budućem društvu neće fondovi biti potrebni, ali će njezina uloga biti određena u drugom smislu. Biće regulirana funkcionalno i racionalno, a što se tiče same Sofije Semjonovne, držim da je njeno vladano u današnjem doba energičan i konkretan protest protiv društvenog uređenja i zato je neobično cijenim, čak mi je i milo gledati je. A meni su, vidite, pričali da ste upravo vi istjerali iz kuće. Lebezjatnikov se raspomami. To je još jedna kleveta, poviče. Uopće nije bilo tako. To nije istina. Sve je to onda Katarina Ivanovna nadrobila jer nije ništa shvatila. Uopće nisam oblijetao oko Sofije Semjonovne. Naprosto sam je prosvječio potpuno nesebično. Ne bi li ih je potaknuo da protestira. Meni je bilo samo do protesta, a Sofije Semjonovoj i onako nije više bilo opstanka u ovoj kući.
A jeste li je zvali u komunu? Vi ste neprestano nešto podrugujete i to dopustite da vam kažem sasvim bezuspješno. Ništa vi tu ne razumijete. U komuni nema nikakvih uloga. Komuna se zasniva upravo zato da ne bude više takvih uloga. U komuni će se ta uloga potpuno izmijeniti svoju sadašnji bit, pa i ono što je ovdje glupo, bit će ondje pametno. Ono što u sadašnjim uvjetima neprirodno, bit će ondje sasvim prirodno. Sve ovisi o tome u kakvim prilikama i u kakvoj sredini živi čovjek. Sve stoji da sredine. Sam čovjek nije ništa. A sa Sofijom Semjonovnom ja sam i dan danas dobar. Što vam može poslužiti kao dokaz da ona mene nikad nije smatrala za svog neprijatelja i da je nikad nisam uvrijedio? Da, nastojim je sad privući u komunu, ali na sasvim drugačijim osnovama. Što se smijete? Mi sad želimo osnovati svoju komunu, zasebnu, samo na širim osnovama nego što su bile one dosad. Odmakli smo još dalje u svojim uvjerenjima. Još više toga negiram. Kad bih dobrovoljno ostao iz groba i s njim bi se zakvačio, a Bjelinskog bi ih stjerao u kozji rog. U međuvremenu i dalje prosvjećujem Sofiju Semjonovu. To vam je divna narav. A koristite li što god usput tom divnom naravi? A? Nipošto, ni govora. Naprotiv dakle. Bubne i ostane živ. Ma vjerujte mi kad vam kažem, iz kojih bih ja sad razloga tu nešto tajio pred vama. Recite mi molim vas, naprotiv, čak i meni samom čudno, samo me nekako izrazito, nekako pretjerano plašljiva, čedna i stidljiva, a vi da kako prosvjećujete. Dokazujete kako je sva ta stidljivost besmislena. Ni govora. O kako vi grubo, pa čak i glupo, oprostite, shvaćate tu riječ, prosvjećivanje. Ništa vi pod Bogom ne shvaćate. O Bože, kako ste vi još nespremni. Mi tražimo slobodu za ženu, a vama je vječito ono isto na pameti. Ostavljajući sasvim po strani pitanje čednosti i ženske stidljivosti, kao nešto što samo po sebi bezvrijedno. Pa čak i predrasuda, ja nemam ama baš ništa protiv njezine čednosti. Kad je sa mnom, zato što to stoji samo do nje, što je to isključivo njeno pravo. Razumije se kad bi i sama rekla, želim te, smatrao bih da mi je pala sjekira u med, jer mi se ta djevojka itekako sviđala. Ali bar dosad, nitko još naravno, nikad bio s njom pristojniji i uljudniji od mene. Nije iskazivao više poštovanja njezinu dostojanstvu. Ja samo čekam i nadam se. I ništa više. Radije je nešto poklonite. Kladio bih se da vam to uopće nije palo na pamet. Ništa vi pod Bogom ne shvaćate. Kaže vam, njezin je položaj do duše takav, ali ovdje je riječ o nečem sasvim drugom. Vi nju naprosto prezirete. Imate pred očima činjenicu za koju pogrešno držite da zavrijeđuje prezir, pa nećete da humano gledate na jedno ljudsko stvorenje. Vi još ne znate kakva je to divna narav. Meni je samo krivo što je u posljednje vrijeme nekako sasvim zanemarila čitanje i što ne posuđuje više od mene knjige. A prije posuđivala. Isto je rekao što ona, uza svu svoju snagu i odlučnost da protestira, što je već jednom dokazala, kao da još nije dovoljno samostalna i da tako kažem, nezavisna da bi se moglo potpuno otresti nekih predrasuda i gluposti. Ali uza sve to izvrsno shvaća neka pitanja. Sjajno je, na primjer, shvatila pitanje ljubljenja ruku. Naime, da muškarac vrijeđa ženski osjećaj ravnopravnosti kad je poljubi ruku. Kod nas se o tom pitanju raspravljalo i to sam odmah njoj prenio. I o radničkom udruženjima u Francuskoj slušala je vrlo pozorno. A sve je tumačen pitanje slobodnog pristupa u sobe u budućem društvu. Što vam je opet to? Nedavno sam raspravljala o pitanju ima li član komune pravo ulaziti u sobu drugog člana muškarca ili žene u svako doba, pa je zaključeno da ima. Dobro, a ako su on ili ona zauzeti u tom času prijekom potrebom? Andrej Semjonović se čak i rasrdi. Ma vi neprestano o tome, o tim prokletim potrebama, uzvikne kivno. Baš mi je krivo što sam vam
Izlažući cijeli sistem, spomenu i te proklete potrebe. Dovraga, to je kamen spoticanja za sve vama slične. A što je najgore, izruguju se još prije nego što znaju o čemu je riječ. I drže se kao da imaju pravo, baš kao da se nečim diče. Fuj. Ja sam više puta ustvrdio da je cijelo to pitanje treba Novajlijama tumačiti tek na samom kraju, kad već vjeruju u cijeli sistem, kad su već prosvjećeni i upućeni. Pa dobro, recite mi, molim vas, što je vama tako sramotno i prezira vrijedno, recimo u gnojnicama? Ja sam prvi spreman očistiti kakve god hoćete gnojnice. Tu čak i nije posrijedi nikakva samoprijegor. To je naprosto rad, plemenita društveno korisna djelatnost koja vrijedi koliko i svaka druga. Čak i u kudi kamo više nego recimo djelatnost nekog Rafaela ili Puškina zato što je korisnija. I plemenitija. Plemenitija. Što znači plemenitija? Meni nisu jasni takvi izrazi kad je riječ o ocjenjivanju neke određene ljudske djelatnosti. Plemenitije, časnije, sve su to gluposti. Besmislice. Stari izrazi predrasuda koje ja ne prihvaćam. Sve što je korisno za čovječanstvo vrijedno i plemenito. Meni je tu jasna samo jedna riječ. Korisno. Smjuckajte se vi samo koliko god hoćete, ali je to tako. Petar Petrović se slatko smijao. Već je bio prebrojio i spremio novce. Doduše, još je nešto novaca, tko zna zašto, bio ostavio na stolu. To je pitanje gnojnica. Uza svu svoju vulgarnost bilo već nekoliko puta povod neslaganja i nesuglasica između Petra Petrovića i njegova mlada prijatelja. Najgluplje je bilo to što Andrej Semjonović uistinu ljutito. Lužina je to razganjivalo, a u svomu je trenutku bilo osobito stalo do toga da naljuti Lebezjatnikova. To ste vi zbog svoje jučerašnjeg neuspjeha tako zajedljivi i svadljivi. Obresni se napokon Nanja Lebezjatnikov, koji se općenito govoreći uza svu svoju nezavisnost i uza sve svoje proteste nekako nije usuđivao protusloviti Petru Petroviću i uopće mu iskazivao stanovito poštovanje na koje se bio navikao u mlađim godinama. Radije vi meni recite nešto drugo. Presječe ga uznosito i zlovoljno Petar Petrović u riječi. Možete li mi, ili bolje reći, jeste li stvarno i toliko prisni i dotično mladom osobom da biste mogli sad odmah pozvati načas ovam u ovu sobu? Čini se da su se svi oni tamo već vratili s groblja. Čujem kako su se ushodili. Morao bih porazgovarati s njom, s tom osobom. A što će vama? U čudi ga upita Lebezjatnikov. Pa tako, treba mi nešto. Ovih ću se dana odseliti odavde, pa bih joj htio nešto reći. Uostalom, može ti ostati ovdje dok budem razgovarao s njom. Dapače, tako će biti bolje. Inače biste još mogli Bog zna što pomisliti. Ništa ja pod Bogom ne bih pomislio. Pitao sam vas to onako, a ako imate kakva posla s njom, ništa lakše nego pozvati je. Idem odmah po nju i budite uvjereni da vam neću smetati. I zaista, nakon 5-6 minuta, Lebezjatnikov se vrati sa Sonječkom. Ona uđe neobično začuđena i po svom obličju snebivljiva. Svagda se snebivala u ovakvim zgodama i silno se bojala novih osoba i novih poznanstava. Bojala se bila i prije, još od malih nogu, a pogotovo sada. Petar Petrović dočeka je prijazno i uljudno, doduše s trunkom nekakve vesele familijarnosti u držanju, koja je ostalom po mišljenju Petra Petrovića dolikovala takvu ugledu i ozbiljnu čovjeku, kao što je on u društvu s tako mladim i u neku ruku interesantnim stvorenjem kao šta je ona. Požuri se da je ohrabri i posjedne za stolom. Sučelice sebi. Sonja sjede, pogleda malo oko sebe. Lebezjatnikova novce što su ležali na stolu, a onda opet naglo Petra Petrovića i više ne odvajaše oči od njega. Baš kao da ga je prikrivala za nju. Lebezjatnikov pođe pred vratima. Petar Petrović ustane, dade Sonji znak neka ona sjedi, pa zadrži Lebezjatnikova na vratima. Je li onaj Raskonjikov već tamo? Je li došao? Upita ga šapatom. Raskonjikov? Jest. A što? Jest, tamo je. Upravo je stigao. Vidio sam ga. A što? E pa, onda ću vas pogotovo zamoliti da ostanete ovdje s nama.
da me ne ostavite nasamo s tom djevojkom. Radi se o nečem beznačajnom, ali bi ljudi mogli još svašta izmisliti. Ne bih htio da Raskolnikov tamo kaže. Razumijete što hoću da kažem? Da, razumijem. Odjednom se dosjetio Lebezjatnikov. Da, imate pravo. Doduše, po mom osobnom uvjerenju, malo ste pretjerali u svojim bojaznima, ali ipak imate pravo. Ostaću, molim lijepo. Staću tu do prozora i neću vam smetati. Mislim da imate pravo. Petar Petrović se vrati do divana. Sjede sučelce Sonji. Pozorne promotri iznenada zauze neobično ozbiljan, pa čak i pomalo strogo držanje. Kao da veli, nemojte još vi da nešto pomislite, milostiva gospođice. Sonja se do kraja smete. Ponajprije molim vas, Sofija Semjonovna, da me ispričate kod vaše gospođe mame. Tako vam nešto dođe, Katarina Ivanovna. Katarina Ivanovna vam dođe kao majka, poče Petar Petrović, neobično ozbiljno, ali inače vrlo ljubezno. Vidjelo se da ima posve prijateljske namjere. Tako je, upravo tako, molim lijepo. Dođe mi kao majka, odgovori Sonja žurno i plašljivo. Pa ispričajte me dakle kod nje što neću moći doći iz razloga koji ne stoje do mene. K vama na palačinke. Naime, na daću i pored ljubeznog poziva vaše mame. Dobro, reći ću joj odmah. I Sonjačka skoči brže bolje od stolca. Još nešto, molim lijepo, zadrži je Petar Petrović i osmijehne se njoj priprosti i nepoznavanju reda. Slabo me poznajete, mila moja Sofija Semjonovna. Ako ste pomislili da bih mogao takvu osobu kao što ste vi uznemiravati i pozvati k sebi zbog jednog tako nevažnog razloga koji se tiče samo mene, ipak imam ja još jedan drugi cilj. Sonja brže sjede. Opet joj zatjetrše pred očima sive i šarene novčanice nepokopljene sa stola, ali hitro odvrati od njih pogled i uprga u Petra Petrovića. Odjednom joj se učinilo da je strašno nepristojno, osobito njoj, gledati tuđe novce. Upravila je bila pogled u zlatni larnjon koji je Petar Petrović držao u lijevoj ruci. A u isti mah i u veliki krupan, izvanredno lijep prsten sa žutim kamenom na srednjem prstu te iste ruke. Ali odjednom odvrati od njega pogled i ne znajući više kamo da se djene, zagleda se na kraju opet u oči Petra Petrovića. Ovaj pak šutio još dostojanstvenije nego prije, te nastavio ovako. Jučer sam onako usput izmijenio riječ dvije s vašom nesretnom Katarinom Ivanovnom. To mi je bilo dovoljno da se uvjerim kako je ona u protuprirodnom stanju, ako se može tako reći. Jest, u protuprirodnom, povlade mu žurno Sonja. Ili jednostavnije i razumljivije rečeno u bolesnom stanju. Jest, jednostavnije i razumljivije. Jest, bolesna je. Tako je. Dakle, iz humanih osjećaja i da tako kažem samilosti, htio bi da joj se sa svoje strane budem nekako na pomoći, s obzirom na nesretnu sudbinu koja je neminovno čeka. Čini mi se da je cijela ta jadna obitelj stajala samo na vašoj brizi. Dopustite da vas upitam, iznenada ustane Sonja. Jeste li joj jučer zaista rekli da bih mogla dobiti penziju? Jer još jučer mi je rekla da ste se poduhvatili da joj isposlujete penziju. Je li to istina? Ma kakva istina? Čak bi se moglo reći da je besmislica. Samo sam je spomenuo privremenu potporu koje daje udovicama činovnika koji su umrli u službi, kad bi imala protekciju, ali čini mi se da je vaš pokojni otac ne samo što nije odslužio propisani rok, nego i da je uopće nije služio u posljednje vrijeme. Jednom riječju, kad bih i ja mogao biti neke nade, onda je sasvim isprazno jer u ovom slučaju ne postoji u bilo kakvom pravu na potporu, nego je naprotiv. A ona već na penziju puca. Malo se prenagljela. Da, na penziju, jer je lakovjerna i dobra, pa u svojoj dobroti svemu vjeruje. I inače je pametna. Da, molim lijepo. Oprostite, reče Sonja, i opet ustane da pođe. Oprostite, još niste čuli sve. Ne, nisam, promrmlja Sonja. Onda sjedite još. Sonja se strašno zbuni i ponovno sjede po treći put. S obzirom na to da je ostala u takvom položaju sa sirotom dječicom, želio bih, kako već rekoh, da nekako pred svojim mogućnostima budem na pomoći. Naime,
prema svojim mogućnostima, kako se to kaže, ništa više od toga. Moglo bi se, na primjer, upriličiti sakupljanje priloga u njenu korist ili nekakva lutrija ili tako nešto. Kao što obično u takvim prilikama upriličuju bliski ljudi, pa i stran svijet, oni koji općenito žele pomoći ljudima. Eto, to je ono što sam vam htio reći. Tebi se moglo udesiti. Da, dobro, Bog će vam već, mucala je Sonja gledajući netremice Petra Petrovića. Moglo bi se, ali o tome ćemo poslije. Naime, možemo već i danas početi. Večeras ćemo se vidjeti, dogovoriti i, da tako reknem, udariti temelje. Svratite ovamo do mene tamo negdje oko 7. Andrej Semjonović će također, nadam se, sudjelovati u tome. Ali ima tu jedna okolnost o kojoj treba prethodno provesti računa. Radi toga sam vas i uznemirio, Sofija Semjonovna, pozivaju već ovamo. Naime, moje mišljenje je da se ne smijete, da bi opasno bilo davati novac u ruke samoj Katarini Ivanovnoj. Dokaz je tome ova današnja daća. Premda nema tko reći ni korice kruha za sutrašnji dan, pa ni obuće. Ničega. Ona danas kupuje jama i karuma, pa čini mi se čak i medaru i kavu. Vidio sam to u prolazu. A sutra će opet sve pasti na vaša leđa. Sve do posljednjeg zalogaja kruha. To ipak nema smisla. Zato bi se i sakupljanje priloga, po mom osobnom mišljenju, moralo organizirati tako da nesretna udovica i ne zna, tako reći, za novce, nego da znate, recimo, samo vi. Nije li tako? Ne znam, molim lijepo. Ona je to samo danas tako. To je prvi put u životu. Mnogo joj se stalo do toga da učini pomen, iskaz, čast, poštovanje, a inače vrlo pametna. Uostalom, kako god želite, ja ću biti vrlo, svi ćete biti, i Bog će vam, i siročići. Sonja ne dovrši, već zaplače. Tako dakle, pa onda računajte na to, a sad izvolite primiti u korist vaše rođakinje za prvu nuždu od mene osobno prema mojim mogućnostima. Nikako ne bih htio da se u povodu toga spominje moje ime. Evo, izvolite. Ima i sami svojih briga. Da tako reknem, pa nisam kadar više. I Petar Petrović pomno razmota i pruži Sonji novčanicu 10 rubalja. Sonja je primi, zajapuri se, skoči na noge. Nešto promrsi i brže bolje se počne opraštati. Petar Petrović je svečano otprati do vrata. Ona napokon izjuri iz sobe, sva uzbuđena i izmučena, i vrati se do Katarine Ivanovne, neobično smučena. Za cijelog tog prizora Andrej Semjonović je čas stajao do prozora, čas hodao po sobi, jer nije želio prekidati razgovor. A kad je Sonja izašla, naglo priđe Preću Petroviću i svečano mu pruži ruku. Sve sam čuo i vidio, reče posebno naglašajući onu posljednju riječ. To je bilo zbilja plemenito od vas. Naime, htio sam reći humano. Željeli ste izbjeći zahvalnosti. Vidio sam. I premda priznajem, iz principa ne odobravam pojedinačna dobročinstva, jer ne samo što radikalno ne iskorjenjuju zlo, nego ga još više pothranjuju, ipak vam moram priznati da sam uživao u vašem postupku. Da, zaista mi se to svidjelo od vas. Ma sve je to luk i voda, promrmlja Petar Petrović, pomalo uzbuđen, ali nekako pozorno motrači Lebezjatnikova. Ne, nije luk i voda. Čovjek koji je tako uvrijeđen i ozlojeđen kao što ste vi zbog onog što vam se jučer dogodilo, a koji je u isto vrijeme kadar misliti na tuđu nesreću, takav je čovjek, iako svojim postupcima griješi u socijalnom smislu, ipak vrijedan poštovanja. Nisam se čak tome ni nadao od vas, Petre Petroviću, pogotovo zbog onih svojih shvaćanja. A kako vas još opterećuju ta vaša shvaćanja? Kako ste, na primjer, utučeni zbog tog jučerašnjeg neuspjeha, klicaše dobročina Andreja Semjonovića, osjećajući ponovno veliku naklonost prema Petru Petroviću. A što će vam upravo takav brak pod svaku cijenu? Taj zakoniti brak, plemeniti moj, dragi moj Petre Petroviću. Što će vam upravo ta zakonitost braka pod svaku cijenu? Evo, ubijte me ako hoćete, ali meni je drago. Baš mi je drago što vam je taj brak iz jalovih. Što ste slobodni. Što još niste do kraja izgubljeni za čovječanstvo. Baš mi je drago. Eto, vidite.
Kažem vam što mislim. Zato što neću da u tom vašem slobodnom braku nosim rogove i podižem na noge tuđu djecu. Eto što će mi zakonit brak, reče Lužin, tek nekoliko da nešto odgovori. Bio je nekako posebno zaokupljen nečim i zamišljen. Djecu? Spomenuli ste djecu? Trgne se Andrej Semjonović, kao bojni konj kad začuje vojničku trubu. Djeca su, slažem se, socijalno pitanje, i to pitanje od prvorazredne važnosti. Ali pitanje djece bit će drugačije riješeno. Neki čak posvema negiraju djecu, kao i svaku pomisao na obitelj. O djeci ćemo porazgovarati poslije. A sada se pozabavimo rogovima. Moram vam priznati da mi je to slabost. Taj ružni, husarski, Puškinov izraz čak i ne zamisli u budućem leksikonu. Pa i što su rogovi? O, kakve li zablude. Kakvi rogovi? Otkud sad rogovi? Kakva besmislica. Naprotiv, u slobodnom braku neće ih biti. Rogovi su samo prirodna posljedica svakog zakonitog braka. Njegov ispravak, da tako reknem, protest, pa u tom smislu i nisu nikako poniženje. Ako ikad pretpostavimo takvu besmislicu, stupim u zakonit brak, bit će mi čak i drago ako mi tko nabije te vaše proklete rogove. I reći ću tada ovako ženi: draga moja, dosta sam te volio, a sad te i poštujem, jer si bila kadra protestirati. Smijete se? To je samo zato što niste kadri da se oslobodite svojih predrasuda. Ma kvragu, razumijem ja u čemu se neugodnosti kad te žena prevari u zakonitom braku. Ali je to samo nečasna posljedica, nečasni položaj u kojem su i muž i žena poniženi. A kad se rogovi nabijaju otvoreno, kao u slobodnom braku, onda oni više i ne postoje. Nezamislivi su, gube čak i svoje ime. Naprotiv, time će vam žena samo dokazati koliko vas poštuje, vjerujući da se ne možete usprostaviti njezinoj sreći, da ste toliko prosvjetljeni da joj se nećete osvećivati zbog novog muža. Dovraga, ponekad pomislim kad bi me udali, kad bi stupio u brak, slobodni ili zakoniti, svejedno, sve mi se čini da bih sam doveo ženi ljubavnika, da ga ona ne bi sama drugog našla. Mila moja, rekao bih joj, volim te, ali još više od toga želim da me poštuješ. I eto ti ga. Je li tako imam li pravo ili nemam? Petar Petrović se je smijuljio slušajući ga, ali bez pravog žara. Pa i slušao ga je nekako površno. Zaista je snovao nešto drugo. Napokon je čak i Lebezjatnikov primijetio. Petar Petrović je bio što više uzbuđen. Trljao je ruke, zanosio se u mislima. Sve to Andrej Semjonović upamtio i tek poslije shvatio. Teško bi bilo točno navesti uzroke zbog kojih se sumanutoj glavi Katarine Ivanovne začela ideja o toj besmislenoj daći. Na tu je daću zaista spiskala bezmalo 10 rubalja od onih 20 što ih je bila dobila od Raskonjikova isključivo za Marmeladovljev ukop. Možda je Katarina Ivanovna držala da je dužna prema pokojniku učiniti pomen njegovoj duši. Kako je red? Da bi svi susjedi, a napose Amalija Ivanovna, znali da on ne samo što nije bio od njih ništa gori, nego je možda bio i kudi kamo bolji i da nitko od njih nema pravo pred njim dizati nos. Možda je o tome najviše pridonio onaj posebni sirotinski ponos zbog kojeg se sa neke javne ceremonije, koje su u našem životu obvezatne za sve i svakoga, mnogi siromasi upinju iz petnih žila i troše posljednju ušteđevinu samo da ne budu gori od drugih i da im ti drugi ne bi što god zamjerili. Vrlo vjerojatno isto tako da je Katarina Ivanovna poželjela da baš u ovoj prigodi, baš u ovom trenutku kad se činilo da su svi na svijetu ostavili, pokaže svim tim i jadnim kukavnim susjedima da ona ne samo da zna što je red i da zna primiti goste, nego i da uopće nije bila odgojena za ovakav život, već da je bila odgojena u finoj, moglo bi se čak reći aristokratskoj pukovničkoj kući, te da se uopće nije spremala na same mete pod i obnoć pere dječje prnje. Ti paroksizmi ponosa i taštine spopadaju kad i kad najsiromašnije i jadima skršene ljude
i na mahove se pretvaraju kod njih u bolesnu, neodoljivu potrebu. Katarina Ivanovna nije osim toga uopće bila od onih koji su jad iskršili. Nju su prilike mogle do kraja satrti, ali je nije ništa moglo moralno skršiti, to jest zastrašiti i slomiti joj volju. Osim toga, Sonjačka je sasvim opravdano kazala da joj se pamet muti, te se do duše nije još moglo pouzdano i konačno ustvrditi, ali doista se u posljednje vrijeme, cijele posljednje godine, njena jadna glava suviše izmorila, a da joj um ne bi bar donekle bio načet. Naglo napredovanje sušice, također kažu liječnici, pridonosi poremećaju umnih sposobnosti. Vina u množini i raznih vrsta nije bilo, pa ni madere. To je sve bilo preuveličano, ali je pića bilo. Bilo je vodke, ruma i lisabonskog vina, sve najgore kvalitete, ali je svega bilo u dovoljnim količinama. Od jela je, pored koljiva, bilo 3-4 vrste, među ostalim i palačinki, sve iz kuhinje Amajle Ivanovne. Uza to sve spremljena su 2 samovara za čaj i punč koji bijahu predviđeni za poslije objeda. Sve to bila nakupovala sama Katarina Ivanovna uz pomoć jednog podstanara, nekog bijednog Poljaka, koji je Bog zna zašto stanovao pored gospođe Liperzelj i sad odmah ponudio sve usluge Katarini Ivanovne. Te je trčkarao cijeli jučerašnji dan i cijelo današnje dopodne, kao bez duše, isplažena jezika. Činilo se da se napose trudi da ovo posljednje udari u oči. Radi najmanje sitnice dotrčao bi svaki čas do Katarine Ivanovne. Čak je jurio za njom i po trgovinama, neprestance je oslovljavao sa pani i napokon je popeo se na vrh glave, iako iz početka govorila da bi bez tog uslužnog i velikodušnog čovjeka do kraja propala. Katarina Ivanovna bila je sklona da svakog na koga naiđe počne kovati u zvijezde, da ga toliko hvali da se čovjek čak i posrami. Najprije bi izmislila njemu u hvalu koješta od čega nije bilo ni traga i potpuno iskreno i bezazleno sama povjerovala u istinitost svega toga. A onda bi se odjednom u jedan mah razočarala, te ušutkala, izgrdila i izgurala čovjeka kome se još prije svega nekoliko sati doslovce klanjala. Po prirodi je bila sklona smijehu. Bila je vesela i miroljubive čudi, ali zbog neprestanih nevolja i neuspjeha počela je toliko pomavno željeti i zahtijevati da svi žive u miru i radosti i da se ne usude živjeti drugačije, da bi je najmanje nesuglasice u životu i najbeznačajniji neuspjeh začas tako reći izbezumio, te bi umah nakon najblistavijih nada i snova počela proklinati zlu sudbinu, kidati i bacati sve što bi joj došlo pod ruku i lupati glavom u zid. Amalija Ivanovna također je odjednom odnekud stekla neobičnu ugled i poštovanje Katarine Ivanovne. Jedino zato možda što se spremala ta daća i što je Amalija Ivanovna zdošno prionula da pomaže domaćicu i pripremama. Preuzela je brigu da prostre stol, da pribavi stolnjake, ubruse, posuđe i ostalo, te da je u svojoj kuhinji pripravi jela. Njoj je sve to povjerila i ostavila je da zamjenjuje Katarinu Ivanovnu kad je odlazila na groblje. I zaista je sve bilo spremljeno da bi je davota. Stolnjaci su bili čak i prilično čisti. Posuđe, viljuške, noževi, čašice, čaše i šalice. Sve to naravno bilo skupljeno s brda s dola, različitih oblika i dimenzija, od raznih stanara, ali je sve bilo u određeno vrijeme na svom mjestu. Pa je Amalija Ivanovna, osjećajući da je izvrsno obavila svoj posao, dočekala one koji su se vratili s groblja čak nekako ponosno, sva nagizdana u kapici s novim crnim vrpcama i u crnoj haljini. Taj ponos, iako zaslužen, nekako nije bio po volji Katarini Ivanovnoj. Zbilja, baš kao da ne bismo ni stol znali prostireti da nema Amalije Ivanovne. Nije je bila po volji ni njena kapica s novim vrpcama, da se možda ta glupa švabica čak i ne diči time što je gazdarica i što je iz samilosti pristala da pomogne siromašnim stanarima. Iz samilosti. Jest, molim lijepo.
A kod oca Katarine Ivanovne, koji je bio pukovnik i tako reći gubernator, prostirao se gdje kad stol i za 40 osoba, tako da neku Amaliju Ivanovnu i bolje reći Ludvigovnu ne bi tamo ni kuhinji pustili. Doduše, Katarina Ivanovna nije još za sad kanjela iskazati svoje osjećaje, premda je u duši odlučila da danas svakako natrlja nos Amaliji Ivanovnoj i pokaže joj kamo zapravo spada, jer bi inače još mogla Bog zna što uobraziti sebi. Međutim, zasad se držala samo hladno prema njoj. Jedna druga neugodnost također je bila naljutila Katarinu Ivanovnu. Od susjeda pozvanih na sprovod nije došao nitko osim Poljaka, koji je stigao trknuti do groblja. A na daću, to jest na zakusku, došao je tek svako neugodni i siromašni svijet, među kojima mnogi nisu bili ni pristojno obučeni, nego onako, svakakva ološ. Od uglednijih i ozbiljnijih susjeda nije, kao za pakost, nitko došao. Baš kao da su se dogovorili. Nije, na primjer, došao Petar Petrović Lužin, najozbiljniji, moglo bi se reći, od svih susjeda, a ovamo je Katarina Ivanovna još sinoć bila svima probila uši, to jest Amaliji Ivanovnoj, Polječki, Sonji i Poljaku. Pričam o tome kako je to neobično plemenit i velikodušan čovjek koji ima velik imutak i fantastične veze, koji je nekad bio prijatelj njena prvog muža, čovjek koga su često primali u kući njezina oca i koji je obećao da će se zauzeti svim silama da joj isposluje pristojnu mirovinu. Ovdje valja napomenuti kako se Katarini Ivanovna hvalila koječim vezama i imutkom, da je to činila bez ikakvog interesa, bez ikakva osobna računa, posve nesebično, tako reći od sveg srca, iz pukog zadovoljstva da nekog uzveliča i još mu veći podignuti cijenu. Osim Lužina, a vjerojatno po uzoru na njega, nije došao ni onaj odorni gad Lebezjatnikov. Što li samo taj sebi ne umišlja? A njega sam iz puke milosti pozvala, i to samo zato što stane u istoj sobi s Petrom Petrovićem i poznaje se s njim. Pa bi bilo nezgodno da ga nisam pozvala. Isto tako nije došla ni jedna tobože otmjena dama sa svojom kćerkom, djevojkom u godinama, koje su svega 2-3 tjedna stanovale kod Amalije Ivanovne, ali su se već nekoliko puta pritužile na buku i viku što su dopirale iz sobe Marmeladovih, osobito kad se pokojnik vraćao pijan kući. To je naravno Katarina Ivanovna bila već doznala od same Amalije Ivanovne, kad je ova potonja, svađajući se s njom i prijetjeći joj da će istirati iz stana cijelu njenu obitelj, vikala na sav glas kako je ne daju mira. Čestitim stanarima kojima nisu ni do koljena, Katarina Ivanovna je navlaš pozvala tu damu i njenu kćerku, kojima ona tobože nije ni do koljena, pogotovo što je sve do tad ta dama pri slučajnim susretima s njom oholo okretala glavu od nje. Pozvala ju je kako bi je pokazala da je plemenitija od nje u mislima i osjećajima i da nije zlopamtilo, i kako bi svi vidjeli da Katarina Ivanovna nije navikla da ovako živi. To im je svakako bila nakanjala objasniti za stolom, isto kao i ono u gubernatorstvu njena pokojna tatice, i ujedno dati toj dami do znanja da nema razlog da se okreće od nje kad je sretno i da je to bilo od nje vrlo glupo. Nije došao ni onaj debeli podpukovnik, zapravo umirovljeni kapetan druge klase, ali se pokazalo da još od jučerašnjeg jutra leži kao mrtav. Jednom riječju došli su samo Poljak, pa onda neki žgoljavač, činovčić u masnu fraku, bubnjičav i odvratna zadaha, koji je šutio kao riba, pa onda još jedan gluhi i gotovo poslije slijepi starkelja, koji je negda služio negdje u pošti i za kojeg je od pamtivjetka neko plaćao uzdržavanje. Tko zna zašto. Došao je jedan pijani umirovljeni poručnik, zapravo intendantski službenik koji se vrlo nepristojno i glasno smijao, i to, pomislite, došao je bez prsluka. Jedan je pak sjeo pravo na stol, a da se nije ni pozdravio s Katarinom Ivanovnom, a na kraju jedna osoba došla u kućnom kaputu jer nije imala odijela, ali je to bilo već toliko nepristojno da su je, zahvaljujući i nastojanjima Amalije Ivanovne i Poljaka,
ipak uspjeli nekako otpraviti. Poljak je doduše doveo sa sobom još neka 2 poljska kukavca koji nikad nisu ni stanovali kod Amalije Ivanovne i koje nitko do tada nije vidio u njenu stanu. Sve to neobično ozlovoljelo Katerinu Ivanovnu. Pa za koga se onda sve ovo spremalo? Čak ni djecu nisu, da bude više mjesta, bili posjeli za stol koji je onako zapremio cijelu sobu, nego su im prostrli otraga u kutu na škrinji, tako da su ono 2 mlađih namjestili na klupicu. A Poljačka je, kao starija sestra, morala paziti na njih, hraniti ih i useknjivati im nosiće, kao dobro odgojeno djeci. U jednu riječ, Katerina Ivanovna je, htjela ne htjela, morala sve goste dočekati dvostruko ozbiljno, pa čak i uznosito. Osobito je neke od njih odmjerila strogim pogledom i s visoka ih pozvala da sjednu za stol, držeći Bog zna zašto da je Amalija Ivanovna kriva što nisu došli svi oni ostali. Odjednom se počela prema njoj vladati neobično nehajno, što je ova potonja odmah zapazila i bila time neobično pogođena. Takav početak nije slutio na dobro. Napokon posjedaše za stol. Raskolnikov je došao gotovo istog onog časa kad su se žalobnici vratili s groblja. Katerina Ivanovna mu se neobično obradovala. Prvo, zato što je on bio jedini naobraženi gost, koji se, kao što je poznato, sprema da za 2 godine preuzme profesorsku katedru na ovdašnjem sveučilištu, a drugo, zato što je se odmah uljudno ispričao što nije, ni uz najbolju volju, stigao da dođe na sprovod. Umah ga je saletjela, posjela za stol lijevo od sebe, s desna je sama od sebe sjela Amalija Ivanovna. I uza svu svoju neprestanu užurbanost i brigu da joj se jela raznose određenim redom i da svi budu podvoreni, uza sav svoj mučni kašalj koji ju je svaki čas prekidao, u riječi gušio, a kao da je posebno uzeo maha u ova 2 posljednja dana. Neprestance se obraćala Raskolnikovu i brže bolje polušapatom istresala pred njega sve osjećaje što joj su bili nagomilali u njoj i sve svoje opravdano ogorčenje zbog neuspjele daće. To se ogorčenje počesto izmjenjivalo s najveselijim i najneobuzdanijim ismijavanjem okupljenih gostiju, poglavito same gazdarice. Sve mu je kriva ta sinja kukavica. Znate na koga mislim? Na nju. Na nju. I Katarina Ivanovna mahne glavom prema gazdarici. Pogledajte je samo. Izvalila oči. Sluti da o njoj govorimo, ali ništa ne razumije, pa je iskočila oči. Sovuljoga jedna. I što bi htjela dokazati tom svojom kapicom? Jeste li primijetili kako je neprestano želi da svi misle kako je ona tobože moja zaštitnica i kako mi čini čast što je ovdje? Zamolila sam je kao pristojnu ženu da mi pozove malo bolji svijet, napose pokojnikove znance, a pogledajte koga mi je sve dovela. Lakrdijaše nikakve, dronjavce. Pogledajte samo onog kako je musav, pravi slinavac. Ovi bijedni Poljaci, nitko ovdje nikad nije vidio, ni ja ih nisam nikad vidjela. Pa zašto su uopće došli, pitam ja vas. Sjede važno jednako do drugog. Pane, hej, vikne iznenada jednom od njih. Hoćete li palačinki? Uzmite još. Piva popite, piva. Hoćete li vodke? Vidi ga, skočio na noge i klanja se. Pazite, mora da su izgladnjali, siromasi. Pa ništa, neka se najedu. Bar ne galame Samo bojim se bome za gazdaričine srebrne žlice. Amalija Ivanovna obrati se iznenada gazdarici gotovo naglas. Ako vam slučajno pokradu žlice, ja neću biti kriva. Unaprijed vam kažem. Naduši se smijati i obrati se ponovno Raskolnikovu, mašući ponovo glavom na gazdaricu i uživajući u svojoj nepodopštini. Nije razumjela. Zinula i sjedi. Pogledajte je samo. Sovuljaga. Prava sovuljaga. Buljina. S novim vrpcama na glavi. Tu se njen smijeh opet
prometne u nesnosan kašalj koji potraje 5 minuta. U rupčiću je ostane nešto krvi, a na čelu izbijaše kapljice znoja. Bez riječi pokaza krv raskonjikovu, ali tek što se malo predahnula, poče mu opet šaptati neobično živo, a na obrazima joj izbiše crvene mrlje. Povjerila sam joj, vidite, vrlo delikatan zadatak. Može se reći da pozove onu damu njezinu kćerku. Znate na koga mislim. Tu treba biti zbilja vrlo obziran, postupati vrlo vješto. Ona je to izvela tako da se ta glupa došnjakinja, ta umišljena tikva, ta bijedna provincijalka, samo zato što je tamo nekakva majstorska udovica, pa je došla ovamo da ishodi penziju i obija pragove koje kakvih nadleštava. A sa svojih 55 godina farba sebi kosu. Bijeli se i rumeni, to je svima poznato. I takva jedna guska, ne samo što se nije udostojila doći, nego se čak nije ni ispričala, ako već nije mogla doći. Kao što u takvim prilikama nalaže najobičnija pristojnost. Nikako ne razumijem zašto nije došao ni Petar Petrović. Ali gdje je Sonja? Kamo je otišla? A evo je napokon. Što je Sonja? Gdje si bila? Čudim se što si čak i na očevoj sahrani tako netočna. Rodione Romanoviću, pustite je da sjedne do vas. Eto ti mjesta, Sonječka. Uzmi što god hoćeš. Uzmi hladetine, to ti je najbolje. Sad će donijeti palačinke. Jesi li djeci dala da jedu? Polječka, imate li vi tamo svega? E pa dobro, budi pametna, Ljonja. A ti, Kolja, nemoj mlatarati nogama. Sjedi kao što dobro odgojeno dijete treba da sjedi. Što kažeš, Sonječka? Sonja joj brže bolje prenese ispriku Petra Petrovića, nastojeći govoriti glasno, kako bi je svi čuli i služeći se najbirnijim izrazima punim poštovanja, što ih je sama u ime Petra Petrovića bila izmislila i sročila. Dodala je da joj je Petar Petrović izričito poručio da će svakako doći, čim bude mogao, da porazgovara s njom nasamo o poslovima i da se dogovore što treba uraditi i poduzeti u buduće, i tako dalje, i tako dalje. Sonja je znala da će tako najbolje umiriti i utješiti Katarinu Ivanovnu, da će time polaskati, a što je najvažnije, da će joj zadovoljiti ponos. Sjela je da Raskonjikova, s kojim se na brzinu bila pozdravila, i letimice ga radoznalo pogledala. Inače se sve ostalo vrijeme nekako klonila da ga i pogleda i da razgovara s njim. Bila je čak pomalo i rastresena, premda je neprestano gledala u lice Katarini Ivanovnoj, ne bi li joj ugodila. Ni ona, ni Katarina Ivanovna nisu bile u koroti, jer nisu imale crnih haljina. Sonja imala na sebi nekakvu smeđu, malo tamniju haljinu, a Katarina Ivanovna svoju jednu jedinu, cicanu, zagustinu, progustu i lijepu haljinu. Obavijest o Petru Petroviću došla je kao naručena. Pošto je dostojanstveno saslušala Sonju, Katarina Ivanovna se isto tako dostojanstveno raspita za zdravlje Petra Petrovića. Zatim odmah gotovo glasno šapne Raskonjikovu da bi doista bilo čudno kad bi onako ugledan i ozbiljan čovjek, kao što je Petar Petrović, upao u ovako šareno društvo, uza svu svoju privrženost njene obitelji i staro prijateljstvo s njenim pokojnim ocem. Eto, zato sam posebno zahvalna vama, Rodione Romanoviću, što niste prezirali moje gostoprinstvo ni u ovakvim prilikama. Nadoda gotovo naglas. Uostalo, uvjerena sam da ste samo iz velikog prijateljstva prema mom sirotom pokojniku održali ipak riječ. Zatim još jedanput ponosito i dostojanstveno promotri sve goste, a na jednom neobično brižno i glasno priupita preko stola gluhog starkelju ne bi li još pečenja, jesu li mu dali lisabonskog vina. Starkelja joj ništa ne odgovori i drugo ne mogaše shvatiti što ga pitaju, iako su ga počeli od šale čak i gurkati. Samo je zinuo i gledao oko sebe, čime je još više podgrijao opće veselje. Kakav zvekan! Pogledajte ga samo. Pogledajte. I što su mi njega doveli? Što se tiče Petra Petrovića, u njega sam se oduvijek uzdala.
nastavi Katerina Ivanovna govoriti Raskolnikovu, ali on naravno nije ni nalik. Obrati se oštro i glasno, držeći se neobično strogo prema Amaliji Ivanovnoj, koja se čak i poplaši. Nije ni nalik na one vaše nakinđurene vrtiperke, koje još kod mog tate ne bi ni znale kuharice primili. A moj pokojni muž učinio bi ih da kako čast kad bi ih primio. Pa i to samo zbog vaše neiscrpne dobrote. Jest, volio je gucnuti, molim lijepo. To je zbilja volio. Pio je, molim lijepo. Iznenada vikne bivši intendantski službenik, truseći 12. čašicu vodke. Moj pokojni muž zaista imao tu slabost i to svi znaju. Zakači se na jednom Katarina Ivanovna za njegove riječi, ali je bio dobar i plemenit čovjek koji je volio i poštovao svoju obitelj. Jedino mu nije valjalo što je u svojoj dobroti isuviše vjerovao svakojakim pokvarenjacima i sam Bog zna s kim sve nije pio, čak i s onima koji nisu bili vrijedni njegova malog prsta. Pomislite samo Rodione Romanoviću, u džepu su mu našli pjetlića od mladenjaka, mrtav pijan, a misli na djecu. Pjetlića? Kažete pjetlića? Vikne gospodin intendant. Katarina Ivanovna ne odustaje od odgovora. Nešto se zamislila i uzdahnula. Vi sigurno mislite, kao i ostali, da sam ja bila prestroga prema njemu. Produži obraćajući se Raskolnikovu. A to nije istina. On je mene poštivao i tekako poštivao. Bio je dobra duša i koji put mi ga je bilo strašno žao. Sjedi tako i gleda me iz prikrajka. Pa mi se toliko smili da bi ga najradije pomilovala. Ali onda pomislim u sebi, ako ga pomiluješ, opet će se napiti. Jedino se ga strogoću mogla koliko toliko obuzdavati. Jest, molim lijepo. Bivalo je i čupanje za kose. Bilo je toga više puta. Zaorla opet intendentski službenik i izlije u sebe još jednu čašicu vodke. Neke bi glupane trebalo ne samo za kosu, nego i metlom po glavi. Ne mislim na pokojnika. Odbrusi Katarina Ivanovna intendantskom službeniku. Crvene mrlje na obrazima sve su je više i više crvenjale. Prsa joj se uzbibala. Malo je nedostalo da napravi skandal. Mnogi su se smijuckali. Mnogima je to očito bilo drago. Intendantskom službenika poče gurkati i nešto mu šaputati. Zacijelo su htjeli zavaditi njih dvoje. A dopustite da upitam na čiji vi to račun poče intendantski službenik. Naime, na čije ste cijenjeni račun izvoljali sada. Ma u ostalom nije važno. Koješta, udova, udovica, opraštam vam. Pa opet iskapi čašicu vodke. Raskolnikov je sjedio i slušao sve do šutke i gadljivo. Jeo iz puke uljudnosti, samo po zalogaj od svakog jela koji mu je Katarina Ivanovna svaki čas trpala u tanjur. I to jedino zato da nju ne uvrijedi. Upravo je motrio Sonju, ali je Sonja bivala sve nemirnija i zabrinutija i ona je slutila da se daća neće mirno svršiti. I u strahu pratila kako raste razdražljivost Katarine Ivanovne. Znala je između ostalog da je baš ona, Sonja, glavni razlog zbog kojeg su se dvije dame iz provincije onako prezirno ponijele prema pozivu Katarine Ivanovne. Čula je od strane same Amalije Ivanovne da se starija čak i uvrijedila zbog tog poziva i zapitala je kako bi njena kćerka mogla sjesti do one djevojke. Sonja je slutila da je Katarina Ivanovna to već nekako doznala, a uvreda nanesena njoj, Sonji, bila je za Katarinu Ivanovnu gora nego uvreda nanesena njoj samoj, njenoj djeci, njenom tatici. U jednom riječju, to je za nju bila smrtna uvreda. I Sonja je znala da Katarina Ivanovna sad više neće imati mira, dok ne dokaže tim vrtirepkama da su one oba dvije i tako dalje i tako dalje. Netko je s druge strane kraja stola, kao za pakost, poslao Sonji tanjur, a u njemu 2 srca napravljena od crna kruha i probodena strelicom. Katarina Ivanovna plane i odmah glasno dobaci preko stola da je onaj koji je to poslao, naravno, pijana magara. Amalija Ivanovna, koja je također predosjećala neko zlo, a usto još bila uvrijeđena do dna duše uznositošću Katarine Ivanovne, htjede skrenuti
neprovoljno raspoloženje društva na drugu stranu, a uz put još uzvisiti samu sebe u očima drugih, pa na jednom poče iz čista mira pričati o tome kako se neki njen znanac, Karl iz apoteka, vozi po noći fijakerom i kako je fijakerist htjela njega ubiti i kako je Karl njega jako molila da ga ne ubila. I plakala i ruke sklopila i prestrašila i strah mu u srce probilo. Katarina Ivanovna se doduše osmijehnula, ali odmah napomenula da Amalija Ivanovna ne bi smjela pričati anegdote na ruskom. Ovo se na to još više uvrijedi odgovori da njen materinji jezik bila je tako jako fašni čovjek i sve se rukama u žepi išla. Smješljiva Katarina Ivanovna nije odoljala da ne prasne u grohotan smijeh, tako da Amalija Ivanovna gotovo posve izgubi strpljenje i jedva se nekako savlada. Pazite samo tu buljinu, šapne opet Katarina Ivanovna Raskolnikovu, gotovo udobrovoljeno. Htjela je reći da je držao ruke u džepovima, a ispalo je da je zavlačio ruke u tuđe džepove. A jeste li vi primijetili, Rodione Romanoviću, kako su svi ti stranci u Petrogradu, to jest mahom Njemci, koji nam odnekud pristižu, kako su svi odreda gluplji od nas? Ama recite i sami kako se može pričati o tome kako je Karl iz apoteka strahom srce probola i kako je on, mizerija, umjesto da udesi fijakerista, ruke sklopila i plakala jako molila. Ah, kakva glupača. Još misli kako je to dirljivo, a pojma nema koliko je glupa. Ja mislim da je ovaj pijani intendantski službenik mnogo pametniji od nje. Bar se vidi da se pijandori pamet pomutila od pića, a ovi svi drugi tako važni i ozbiljni. Gle kako sjedi izbečenih očiju. Ljuti se. Ha. Udobrovoljiša se, Katarina Ivanovna se odmah upusti u koje kakve pojedinosti i na jednom počne govoriti o tome kako će uz pomoć mirovine koju će ishoditi svakako osnovati u svom rodnom gradu internat za plemićke kćeri. O tome još Katarina Ivanovna nije bila pričala Raskolnikovu, pa se zato sad odmah upusti u najprivlačnije pojedinosti. Ne zna se kako je se na jednom našla u rukama ona pohvalnica koju je još pokojni Marmeladov bio spomenuo Raskolnikovu, kad mu je pričao o krčmi, kako je njegova supruga Katarina Ivanovna pri odlasku iz internata plesala sa šalom pred gubernatorom i ostalim ličnostima. Ta je pohvalnica sad očito trebala da posluži kao potvrda da Katarina Ivanovna ima pravo da i sama osnuje internat, ali je uglavnom bila pripremljena da konačno dotuče one nakinđurene vrtirepke ako slučajno dođu na daču i da im jasno pokaže da je Katarina Ivanovna iz najfinije, moglo bi se čak reći aristokratske kuće, pukovnička kći i svakako malo bolja od ponekih pustolovki kojih se toliko namnožilo u posljednje vrijeme. Pohvalnica je odmah pošla od ruke do ruke pijanih gostiju, protiv čega Katarina Ivanovna nije imala ništa, jer je u pohvalnici zaista pisalo da je ona kćerka dvorskog savjetnika i nosioca toga i toga odlikovanja, pa prema tome uistinu tako reći pukovnička kći. Zagrijana Katarina Ivanovna odmah rasprede o svim potankostima budućeg divnog i bezbrižnog žrtvovanja, o gimnazijskim profesorima koje će pozvati da predaju njenu internatu, o jednom čestitom starcu, Francuzu, Mangotu, koji je učio francuski samu Katarinu Ivanovnu dok je bila u internatu i koji još i dan danas provodi staračke dane. I sigurno će doći k njoj da predaje za posve skromnu plaću. Došla je napokon na red i Sonja, koja će s njom u internat i tamo je u svemu biti pri ruci, ali tu na jednom netko na drugom kraju stola prasne u smijeh. Katarina Ivanovna se doduše odmah potrudila da pokaže, onako s visoka, kako nije ni opazila da se netko smije na drugom kraju stola, ali istog časa navlaš povisi glas i počeo ushićeno govoriti o nesumnjivim sposobnostima Sofije Semjonovne da joj bude pomoćnica u poslu, o njezinoj blagosti, strpljivosti, samoprijegoru,
plemenitosti i naobraženosti. Te uz put pogladi Sonju po obrazu. Pridigne se i 2 puta se žarko poljubi. Sonja se zajapuri, a Katarina Ivanovna se odjednom rasplače i odmah pripomene za samu sebe da je luda, slabih živaca i da je već suviše iznervirana, da je vrijeme da sve ovo svrši i budući da su se svi već najeli da bi trebalo poslužiti čaj. Baš se u tom trenutku Amalija Ivanovna, koja je bila već do kraja uvrijeđena što uopće ne sudjeluje u cijelom razgovoru i što je nitko ne sluša, odlaži na posljednji pokušaj i krijući jad u duši priopći Katarini Ivanovnoj jednu izvanredno praktičnu, dubokoumnu napomenu o tome kako bi u tom budućem internatu trebalo osobito paziti na čistoću djevojačkog rublja i kako bi svakako trebala biti jedna dobra dama, da bi trebalo paziti na rublje. I drugo, da ne bi sve mlade djevojke potajno po noći nikakvi romani čitali. Katarina Ivanovna, koja je zaista bila iznervirana i vrlo umorna i koja je dača bila već dozlogrdila, odmah odbrusi Amaliji Ivanovnoj da melje gluposti i da nije ništa razumjela, da brigu o donjem rublju vodi ekonomka, a ne direktorica internata za plemičke kćeri. A što se tiče čitanja romana, to je već jednostavno previše, pa je moli neka radije ušuti. Amalija Ivanovna plane i zajedljivo napomene da je samo dobro šelilo i da je jako puno dobro šelilo, a da joj je za kvarir davno već ne platila. Katarina Ivanovna odmah je poklopi, rekavši joj da laže kada kaže da je dobro šelila, jer je jučer, dok je pokojnik ležao na stolu, zanovijetala zbog stanarine. Na to je Amalija Ivanovna sasvim logično odvratila da je one dame pozivala, ali te dame ne došli, jer su te dame fine dame i ne mogu doći k tome dame koje nisu fine. Katarina Ivanovna odmah joj skreše da je ona obična zamazanka, pa da nikako ne može suditi o tome što je prava finoća. Amalija Ivanovna ne otrpi da odmah ne uzvrati na njen Vater aus Berlin, bila frlo fašni čovjek i da se oba dva ruka po žep išla i sve tako radila. Puf, da bi što vjernije prikazala svog fatera, Amalija Ivanovna skoči na noge, turi obje ruke u džepove, nadme obraze i poče davati od sebe nekakve neodređene glasove nalik na puf, praćene gromoglasnim kikotom svih susjeda, koji si naslučivali okršaj da su navlaš podbadali Amaliju Ivanovnu svojim odobravanjem. Ali to više nije mogla Katarina Ivanovna podnijeti, pa je odmah na sav glas odvali da Amalija Ivanovna možda nikad nije ni imala vater, već da je naprosto petrogradska pijana finkinja i da je nekad po svojoj prilici bila negdje kuharica, a možda još i nešto gore od toga. Amalija Ivanovna pocrveni kao rak i vrisne da su možda Katarina Ivanovna uopće nema fatera i da je onda imala Vater aus Berlin i da taki je dugački kaput nosila i sve tako radila. Puf. Katarina Ivanovna prezirno napomene da je njeno porijeklo sasvim dobro poznato i da je u ovoj pohvalnici navedeno štampanim slovima da je otac bio pukovnik, a da je otac Amalije Ivanovne, ako je uopće imala takvog oca, po svojoj prilici bio nekakav petrogradski finac koji je mlijeko prodavao, a najvjerojatnije od svega da uopće nije ni imala oca, jer sve do dana današnjeg nije jasno kako se Amalija Ivanovna zove po ocu, Ivanovna ili Ludvigovna. Tad Amalija Ivanovna, sasvim pomahnita i lupajući šakom po stolu, završi da je ona Amalj Ivan, a ne Ludvigovna, da se njezin fater zvao Johan i da je bila gradonačelnik, da je vater Katarine Ivanovne baš nikad bila nije gradonačelnik. Katarina Ivanovna ustane i reče joj oštro, ali naoko mirnim glasom, premda je bila sva probljedjela i prsa joj se uzbibala. Ako se još samo jedanput usudi mjeriti svog kukavnog faterčića s njezinim tatom, ona će joj Katarina Ivanovna izbaciti tu kapicu s glave i zgaziti je nogama. Kad je to čula Amalija Ivanovna, uspropada se po sobi vičući iz sve glasa
da je ona tu gazdarica i da Katarina Ivanovna ima ovog časa seliti iz kvartir. Zatim pohita, Bog zna zašto, da sakuplja srebrne žlice sa stola. Nasta cika i graja. Djeca zaplakaše. Sonja pohrli da zadrži Katarinu Ivanovnu, ali kad Amalija Ivanovna odjednom vikne nešto o žutoj knjižici, Katarina Ivanovna odgurne Sonju i pojuri na Amaliju Ivanovnu, da s mjesta izvrši svoju prijetnju u vezi s kapicom. U taj mah otvoriše se vrata i na pragu se pojavi Petar Petrović Lužin. Stajao je i oštrim, pozornim pogledom obišao cijelo društvo. Katarina Ivanovna pohrli pred njega.